God, you guys. No, Sephora. Vamos a nos acheter. Ok. Premier bagay mwen achete ki se Diamond Light Too Faced Diamond Fire Highlight. Li se yon highlight, ok? De monte nou salte deja, mbase la. Dapre se wèl yo jis la, usually ou si po di pase la kon sa, why kon sa pa konen. But, de metil, it's really pretty. Keke, pou an koutou mwen, pou mka shire sa mka wèl. Give me a knife, Keke, please. Yeah. And then apre sa, mwen achete wait. This highlight, vamos. Sa, pou mwen komranche sa. M'achete sa pou Crystal highlight. Ok. Sa $36. Li vini. Li stacks $38. Okay, thank you. You guys can't see it, but yeah. And then m'achete, m'achete sa yo separe. Separe. Mwen achete. Ok, deuxième bail mwen achete. Well, sa yon sa m'dachete anvan, but anyways. Mwen achete Fenty Beauty by Rihanna. Sa, ok, ki se yon lot highlight. And then, sa te, mwen. Sa van, ok, $26 tou. Sa van $26. Apre sa se lip gloss la van $21. Not monte nou lip gloss la, but let me, ba monte nou sa an. Sa an moun gen ki achete, and then they all from game. So I went and got it. This is the Trophy Wife. Okay, mini. Alright, Noël. Mde pa soti ba la, deja, well, clear la. Li clear nan kwen jem nan la tou. It's really cute. Yes! Mwen moute nou lip gloss la. Okay, sou krasi sa man pato. Anyways, mwen moute nou lip gloss. Oh, lip gloss la, sorry. Men lip gloss la, $21. It was cute though. E sa fè mache li bel. Mwen men koule a li fure mwen bel. Kidding me outside. Does it have a number or something? But look at this, y'all. So cute. So cute. Lip gloss I say High Shine Sparkling Lip Gloss. So, mde konti ba mde besil de mette la, tout petit avec nan bouche mwen. Okay. But I like it. Vraiment belle. And then, mwen mouve sa, sa mwen de pou mouve. Sa yon lot highlight. Mwen mè se mda bese yo tout kote. Mette nan figim. Mette nan figi keke. Oh my god. Allez. Okay, mais comment le venir? This is really pretty, y'all. Li vin an bel ti brat. Apre sa li vin an vlot kon. Ah, camera fel blanche. Okay. But this is it. Oh my god, it's so beautiful. Oh my god, you guys. It's so cute. Li ki kom si yon comment is that? Multicolor? Multicolors. Li bella. It's so shiny, y'all. Nou wap ka wel so. Mbak aten pou mese yo, mes ami. That's so cute. Anyways, yep. En total la van mwen koube kom mwen depanse joti anan. Sephora selman. Preske $100. Da make-up selman. Damn. Oh, mbliye pou mwote nou sa. And I got this
That's still, and then they give me this one free. That's the highlight now. They give me this free. Ça c'est you want ça free l'en fin acheter l'autre highlighter. Hein? Ça yo c'est Damn Girl. Ça c'est mon mascara. Okay, 24 hours. So la pote la fait 24 hours. I'm telling you, it's really good, y'all. Anyways, I got it for free, so. And it's cute. It's so pretty. Oh my god, li belle. What's not go, ouais? Ça fait un peu comme ça avec li belle. Anyways, that's it. Okay. Ça seulement moi acheté. That was my bag from Sephora. Right? Anyways, pas oublier moun qui peut abonner channel là, abonner s'il vous plaît. Si vous c'est un nouveau abonné, moi dis thank you, bienvenue, welcome. Pas oublier pour aider me partager et puis tout bon moi you doit like this video, okay? Si m'était helpful, like this video. Si nous t'avons même fait le bagay, fais-moi connaître dans comment là. Et puis tout pas oublier pour laisser un commentaire, laisser un commentaire dans ma vidéo ça, okay? Pour me faire plus belle vidéo. All right? Ciao.